idaliwe ngenyanya indenga lisaluhlazo ngiyasenyanyisiwe ngusentombi umadawana wentombi ngamenyanya wendehla lidaliwe ngenyanya mina indenga lisaluhlazo ngiyasenyanyisiwe ngusentombi ubani oyothatha intenje ubani oyothatha isiwengules ubani oyothatha intenje ngiyasenyanyisiwe ngusentombi ubani oyothatha intenje ubani oyothatha isiwengules ubani oyothatha intenje ngiyasenyanyisiwe ngusentombi umadakwana wensizwa ngiyamenyanya wendehla lidaliwe ngiyayinyanya mina indenga lisaluhlazo ngiyasenyanyisiwe ngusensizwa madakwana wensizwa ngiyamenyanya wendehla lidaliwe ngiyayinyanya mina indenga lisaluhlazo ngithi ngiyasenyanyisiwe ngusensizwa ubani oyogana intenje ubani oyogana isiwengules ubani oyogana intenje ngiyasenyanyisiwe ngusensizwa umadakwana wensizwa ngiyamenyanya indehla lidaliwe ngiyayinyanya mina indenga lisaluhlazo cha mina ngiyasenyanyisiwe ngusensizwa mina ngothi Ngithanda ukunibingelela kakhulu ngale khathi lesikhathi esihle bafowethu. Ngicela ukunethulela umsebenzi wami we-EP. Lo msebenzi bafowethu ulethela kini nginipha wona njengesipho sikaKhisimusi. Ngiyacela bafowethu ukusupport umsebenzi wami. Ningisupport kakhulu bafowethu. Ngikhona enkundleni zokuxhumana uyangithola ku-TikTok ngikhona uphangisa. Facebook khona ipage lami uphangisa. Khona i-personal account uphangisa siphiwe njongo. Ngiyacela bafowethu ukuthi sikusupport umsebenzi wami bafowethu ningisupport kakhulu umsebenzi wami ngoba ngiwenzele nina bafowethu umsebenzi wami ayilutho ngaphandle kwenu. Ngiyathoba kini bafowethu ngiyazifisa. Ngiyacela bafowethu ukuthi ningisupportele umsebenzi wami. Ngicela ke ukuthi nihlabe ikhwele nakubahleli bemicimbi bafowethu siyacela ukuthi nabahleli bemicimbi basibize. Siyathembisa ngeke sibenzele phansi ngeke sibenzele phansi emcimbini yabo. Sofika sibenzele lokho kufanele sibenzele. Ngiyacela nje bafowethu ukuthi inkalo zonkana nikwazi ukuthi ningincede. Lo msebenzi isihloko sawo sithi Thokola Themba, isihloko se-EP wenziwe eTomination Studio ngomsebenzi wami. Umuntu ke okuyena osisizile ngensimbi nokusiproducera uMabhlukwe bese kuthi odlala lead guitar uMandla uFukanjani. Engithanda ukubabonga kakhulu abafowethu. Ngiyacela ke bafowethu ke ukuthi nisupport kuwo konke kokunye compozile uyena uphangisa lo nimbonayo ama-backing zonke uyena uphangisa olidayo uyena uphangisa. Ngicela ke bafowethu ngithi ke hayi ngithembisa konke bafowethu okuhle ngimthembisa uSidodwa kule ngoma engizoyikhipha bafowethu kule EP esilethela yona. Lo msebenzi we-EP siwenze nje ngamabomu ukuthi awube EP bese kuthi i-album sizonenzela yona ungapheli lo nyaka ozoqala kodwa nje ngithe hayi awungapheli lo nyaka nganenzelanga lutho ngithi nganginiphe nayo i-EP enengoma ezu6 okuyingoma nje eshisa zonke bafowethu nani futhi niyozwela ngoba lana siyafundisa futhi siyaxwayisa la ukuphatha kwabantu
Kunengoma nje ifana noMadakwana. Le ngoma bafowethu iyafundisa, ingoma nje efundisayo ngokuphatha komuntu oyena. Kube khona ingoma zokholo, kunengoma ethi ukhona ushembe. Kube khona ingoma enye ewukholo futhi nayo ye-COVID-19 lapho khona sikhuluma ngesimo esike sabhekana naso. Bafowethu ngiyacela no-support umsebenzi wami uphethe konke kuwo nje lo msebenzi engiphe wona oyi-EP uphethele konke bafowethu. Ngiyanicela ukuthi nijabulele amaholidi, nibe namaholidi amahle ngane zami. Shona